رجن سر چمگے امبلو گیلا پدا پور میرے سلام بانو کنگ وارا واجہ برجان بلوچے منتا مارا یہ پائدہ داتا کہ روجنے سر چمگے تو کا ما گپم جنے اور نویسی بھی پرچا گپ جنگا اہمیت و گپ جنگے ارزشا بعد ما بیال مکنے آواز سب گرو پنتو کا ہم ما دوستو ہم بلائیں گپ جتا کہ شما گپ جنگے توار بند دیم دے منا کو تھا صرف بلک کے بلے شما یک گپ پہ بزانے کہ گپ جنگ ہم یک بلاہیں چیزی کہ بلوچی زبانہ یک مرد میں گپ بھی جان اور ایک گپ ماں آیا گوشتا گو مرچی صاحب روزنے سر چمگا گوشانے برجان بلوچ برکتا کہ دا گپ جنگ اجازت ہے پنجاؤ من کہنا 50 سال نبی 100 سال ہیں تو بلک بلوچ لکھ بلوچانی زبان لکھ گے تو کات کا اولی صدی ہے وہ اولی صدی تو کا منچو پنجا گوشت تو نیم صدی یہ حسابہ نو کیا یا راہ بندے نو کیک رائے گیتا شریں وڑیا من کہلا نیم صدی ہو 60 سال بیت کے انو کا مبا شریعہ دیما لکھک بوا گائیں ایک گپے جنگے مقصد شین گوڑے 6 سالی 1000 سال ساری کے بلوچانی زبان بوتا آئیر وچر چھون برجا داشتا آئیر وطرہ چھون دائمی داشتا مرچی میکر رستا آ بلوچانی گپ جنگ بوتا سینہ بس سینہ آیا کہ سگارتا گیدی سینہ بس سینہ بتی بطل گوشتگن سینہ بس سینہ چاچ و اندگے چیز گوشتگن شاعری شعر و قصہ و داستان گوشتگن وتی گیدی قصہ تو کا یہ درست چیئے تو کا بتگن گپ جنگے زبان سرا آنی شاعری بھی لکھ گے تو کا نبوتا انچو دل سرا شاعر گوشتا اور گوشندہ بھی دل سرا یاد کتا گو دل سرا گوشتگ ہمیں وڑا سجے میں تاریخ میں دود ربیدہ رسم و رواج میں گیدی قصہ میں سجیں چیز مارا سینہ بسینہ ہمیں گپ پہ بدولتا ہمیں ترانے بدولتا اتکا گو مارا سر بتا نو کی نیم صدی کہ ماں شریں وڑیا یا لکھ گا یک صدی کہ یہ بندات بتا یعنی 1000 سال ساری بلوچاں صرف گپ پہ سرا سینہ بسینہ وتی مادری زبان را زندہ کتا اور گپ جنگے دومی پائداشیں کہ بلوچی گپ جنے تو آئیے ریپ کم طرح کہتے ہیں اما لفظانہ استعمال کرنے کے واجہ کے لکھتگن یا بلوچی زاگریں زبان ہستن کہ بتلائیں تو کا گیدی کے سین تو کا واجہ شعرائیں تو کا کہ استعمال بند ماں آئیل کریں وتی توار بندانی تو کا کوشش کریں کہ دری زبان میں توار بندانی تو کا کم مچے کم تر بے بان ہمیں پائدگ مارا برجان بلوچ داتا کہ ہما واٹس ایپ گروپوں کے صرف لکھ گئے اب تو توار بند منائیں منی کہنا آئے من دوستانی میں بھی لکھتا گوشتا کہ اے بلائیں ردیے بو گائیں بائدیں اجازت دے بھی کہ ماں گپ بجنے تک کہ ماں ہیل بکنے و بشک کی پرچہ زبان گپ کی ادابی میلب و گندم گونگو گر کی تل اور وادی منی زبان چیرہ کہتے ہیں ماں آج لفظارا صحیح معنی ادا کرن مچ کدگا مرچی چاپ جتک انچین بلوچی زبان زگرین لفظ کی ہستا کہ آپا گوشگا میں زبان ایل کن تو بائدے ماں اے وتی اے گپانا زگرینا وتی زبان بیاریں ماں برجان بلوچے منتواریں کہ زگرین بلوچی گپ جنگے کوشش کرنگائیں کہ دوست بسک کا مشہور منتوارا ماں زیادہ ہوتی میلبان قدرم بو نکنا کہ منی لال تاکاں گوات بار چچو کوشیں و کوش شرکریں زبانیں بلوچی زی گار نبوتا پر زبان زندہ بوتا امیدت کہ مرچی ہم گار نبیت تو بیگوان نبیت اللہ با اٹھے شب شو میں وش بات و صوب مراد بات بیا بلوچی بن گپ پہ سرا بندات کنے اما گپا گلوبلائزیشن و ماتے زبان ماں میرے دا گپائتن کہ گلوبلائزیشن حوالے اچھے زبانانی سرا اثرات گمان ہمیشت کے گلوبلائزیشن سوابا دنیائے قصاص 6500 زبانانی تا گیشتر زبان آو کے 50 سالانی تہا گارو بیگوا بنت
اگاں راج دفترہ بچارے تا دگنیا تو کا بعض زبان ودی بتا کو گھار بتگاں بھلے مروچی گی گلوبلائزیشن بعض علت و ثواب و زبانانی عاقبت گیشتر تر بیمناک ترین آئیے وجہ چھے بزاں دگنیا آبادی گیش بوگائیں مردمانی میان استمانی ریت کو ریچ ایوکی دری زبانانی سرا اثر دور دے گئیں دری زبانانی سرا اثر دور دے گئیں او آیا نزور کنگان زبانانی گیشتریں بارہ نو کے سینسی دورے آماچ بوگان مروچی آل رسان یعنی الیکٹرانک میڈیا دگنیا آرا نزار تگو میان استمانی بیپاری دگنیائے زبان آنا مان رت گو مان روپ کھنگان پرے جاوراں بلوچی ماتی زبان کے ریاستی کمک کو مدد چے زیبارن و گلوبلائزیشن ترندیں ترند شمالا چوتارا چون رکھی تو کن پرچا کے ماں گندگاں کے مروچی میں چاگردہ اردو انگریزی مزن ہاتھ دو جاگئی آیا گپتا گو آگے رگائیں پیشن گو کنک بھلائیں گرانے گپی و گرانے کارے بھلے گندگ ہمیں آئے گائیں کہ بلوچی ملک کے راجی زبان ہے یعنی بلوچ ملک کے راجی زبان یعنی اردو میان استمانی رابطائی زبان انگریزی اندگے ناہاریں حال رسانی ادارانی اثر چیرا ترتگن تو گار بوگاں اکبر پدا پر میرے سلام انچو کہ ما شما گپائے تھیں کہ ای یک بلائیں ردی اشیا چا پاریزگا وتی ماتے زبانہ گو اب محبت پا بلوچی زبان دیمرو یا اشدری انت ضروری ہیں باہدنت کہ وانندہ طبقہ چاہے بیماریاں وتا برکینی تاکہ وتی ماتے زبان نے بلوچیا تباہیہ و گمنامیہ چے بے بچی نہیں گلوبلائزیشن اے دورہ میان استمانی پیڑا ماتے زبانانی میانا یک مزنے گرچیلی گندگا کہتن اے گرچیل گیشتر انگریزیہ و انگریزی و اندگے کسانے و مزنے زبانانی نیاما مروچی ار نیمگا انگریزی زبان نام و توارد اسکولانی وانک جا ابید انگلش لینگویج سنٹر بوجگ بتگنت نو دربرانی مزنے تعدادی انگریزی سکگا پا ادونا کنت ای پیما ماتی زبانہ گوں ماتی زبان یک نوکن جنجالیے دیمائیں بلوچ چاگردہ ہم اشیارہ اثر انداز کتگ کہ بلوچی زبان ترندیں بیماری شکارے چیا کہ آرا چاہے انگریزی زبانہ ابید بیپاری ٹیوی آلتاک تعلیم پیڑا امک روچانگوں دری زبانہ بند و میڈی نگییں او جنگ کنگیاں آیا چریشان چے باج برگینت ای واسطہ لمینت کے بلوچ زند امک تاکا گیش چا گیش بلوچی کارمرز کنک بائدیں بکنت بلوچ وتی زندے امک تکا گیشا چا گیش بلوچی کارمرز بکنت اور بلوچی گپ بجنت اے درگتا بلوچی زبان وانگا چا بلوچی آرا بے کساس پائدگ بتکن تو پائدگ رسید اگر ماں بلوچی زبانہ بوانے نے وتی چوک کو مردمہ سوچ بدیں تو ماں بلوچی زبانہ را پائدہ دات کت کنے بلے بلوچی زبان ماں وانک جہا وانینگ نبوہ گائیں ماتے زبانہ نہیں وانینگا انچو ماں گپائتے کہ ماتے زبان وانینگا پدمنتگی زبان یک مزنے
مصیبت ہے چھ رکھے نہ بتو کنت اگے ماتے زبان وانے نہ بھلے اسی مطلب یہ نہیں کہ اگاں زبان ماں وانک جہا وانینگ مبت اگار بیگوا بیت زبان اماوادہ پدمانت یا کہ اماوادہ گار و بیگوا بیت جاور و اما جاور ودی بنت کہ آ زبان لوگاں ابر کنگ مبت انچوش کے میں دیمش میں ہستے پنجاب و سندھ پنجاب و سندھ بلوچاں گوں بتگ سندھ و پنجاب پہ بلوچانی تعداد چا بلوچستان ہے جامنند بلوچاں چ گیشترین بلے آؤدے بلوچی گشوک سک باز کم من پرچا کہ آؤدے جامنند بلوچاں وتی ماتے زبان آرا زبان گب جنگ و تران کنگ یل داتگ پرے آترا بائدنت کے لوگاں بلوچی گیشا چے گیش گوشک بیوت میرے دامہ گپائے تھے کہ یہ حقیقت یہ یک حقیقت ہے کہ یک زبان طاقت ہو آ یک زبان یہ طاقت دیمروی اما زبان گوشک گوشو کے چاگرد تہا زبان ہرجت زانک بیت اور آ چوں طاقتور کہ اما زبان اما وتی چاگردہ گوشک بھی اگاں یک زبان کارگسا وانے نگ جاہا انتو کا وانے نگ مبی کارگسا انتو کا کارمرز کنگ مبی گوڑا آ گلوبلائزیشن ہے اے دورا آ زباننا شرِ پیمیا ردوم آ شرِ پیمیا ردوم زورتو نکنند اگاں یک زبان کہ تانا لوگا گوشک بھی تا ہلمیا آ زبان وتی پجارا برجم داشت کت ناکن تو اے مروچی جاورانا یک سکے نزوریں زبانی کہ آ یک سکے یک نزوریں زبانی آ یک دو نسلہ چ گیش و تارا داشت کو تو نکند امی پیما زبان ترا المیہ مروچی جاورانی رکھے نگا آترا جود کنک کپیت تراوتی زبان رکھے نگا آترا المیہ جود کنک کپیت انچو ماں گپائنت کہ گلوبلائزیشن ای دورا ماتی زبان بلوچی ہے رکھے نگا یک راجی ڈوبئی اور ذمہ داری ہے اسی تہا ایچ شک نیست کہ بلوچ وتی زبان رسک بعض دوستم داری بھلے بازیں جا گیا وہ ہاسے پیما کراچی ہو دیکھے بازیں جا گیا اے جاتا دلگوش کم دیکھ بو گائیں مردم اے ابرارا باز کم محسوس کر گئے کراچی بازیں بلوچ بیپاری کراچی بازیں بلوچ بیپاری شاگردی پائدگانی آترا اردو گپ کنت آیانی عیالیں کہ بلوچی ابر کنگا بے تعلیمی نشانی اگاں کراچی بلوچ اے روزانہ بیدارن تو دیما بروان تو آئینی واسطہ مشکل پیدا بھی علمی کے بلوچی عاقبت شرکنگ خاطرہ وتی اے روزانہ بدل بے کنن بلوچاں وتی اے نزوری سک باز مارگ لوٹیت بلوچی پیما یک وادے دگے گونڈے زبان ہم بتگنت کیا پدمن تک بتگنت بھلے آ زبانانی مردمہ وتی زبان آترا بعض کوشش کو تک مروچی آ زبان را سینسی بیپاری تعلیمی انتظامی زبان نے رنگ داتا گو دروشم داتا گو پا مزن جود و کوششیں کرتا مروچی کی ہر چاگرد بیپاری پائدگانی آترا ہمیں زبانانی زانا گو سکگے آنی ارمانی بائدنت کے بلوچ ہم وتی راجی پجارا بلوچ وتی راجی پجارے نگہبانیا پا وتی شر شکلیا بکننت پا وتی ماتے زبانے پا ریزگا پا جوانے گامگے جی بزوراں چوش مبیت کے یہ گلوبلائزیشن ہے اسرانی سوابا بلوچی زبان نقص بوارد
گورا مارا و پشما درستاں تاوان بھی بلے یک ابر یم صدقاں کہ بلوچی زبان مرچی انچوما گپائتے کہ اے پیم زبان و ترا علمہ مروچگین جاوران چے رکینت کت نکنت بلوچی کے مزن ہندے زبان انت بلوچستان بنکی انداں امک تکو تکا آ زوراور انت بلے شیرانی تہا اندگے زباناں چے آئیا باج برتگ کہ آئیے بنکی سواب اما جاورنت کے پیش سرا منگو گوشک بتنت پمش کا ای گپا دیما کہت کہ ای گلوبلائزیشن چاگردارا یعنی لس ملوکارا چا بلوچی زبان وانگو زانگا بلوچ میڈیا چے دور دارگ سک عرابیں ابرے چیا کہ اے ابر ہما وعدہ اثر بیت کہ بلوچ مخلوق وتی اے زبان رکھنے واسطہ یک جہد و کوششی بے کام بلکہ لات اگر ایوٹ بھی بلکہ لاتے پوشتہ رند مردم اما دری زبانانی اثر چیرا کائن تو آیا بیپار تعلیم میڈیا تہا جوانے اندے گپت کت نکنا بزاں مردم دری زبانانی اثر چیرا کائن تو لاچار باں آ زبانہ کار مرز بکنا پرچہ کیا منڈی زبانانی بیپاری زبانہ تعلیم زبانہ انچو کہ مروچاں کراچی و ایران بلوچانی تا گندگا کائے گا انت کہ بلوچانی و بدیں عادتی ہمیشنت کہ آ وتی ماتیں زبان استعمال کنگا یا وتی ماتیں زبان ابر کنگا آ احساس کمتری آماچند ہمیں ہستے صورتہ کاشکار راجی میانی طبقہ یعنی مڈل کلاس گیشتے ہمیں گناہ تو کا گناہ گار ہیں ہمیشت کہ ماں بلوچی زبانہ گب جنگا معیار کنت تو مزن شاعران تو کا برو ترا مردم بلوچی زبانہ جنگا معیار کنا وتی عیالو مارشتانی درنگازی کنگا گب جنگا پا اردو و انگریزی زبانہ کارمرز کنن کیا بعد سکے ردی کنگائیں مانچو گپائے تھیں کہ میں ابرا دلا صدق ہوں کہ بلوچی زبان مروچی اما جا گیا رستہ کہ آئیے گار گمسار کنگ مزنے گرانے گپے پا اندگے دری کومو دری اثراتاں چھے پرچہ کہ بلوچا نو کی وط 100 سال انت او سس بلوچی لکھک بندات کو تھا او اگر ما پریشان میں کہ بلوچی وانک جہاں یا کارگساں نہیں انتظامی جا گیا دفترہ استعمال نہ بے گائیں اگار گمسار بھی تو یک گپے ما مثال دیں اگر گار گمسار بوتے تو 100 سال ساری بوتے گا پرچہ بلوچی لکھے گا نو کی یک صدی ہے وہ شرعیہ اگر دیم رویہ اگر لکھک بوگائیں پر شرع اندازیہ نیم صدی نبی 50 سال ہو 40 سال نو بلوچی پا یک شریں وڑیا لکھک بوگائیں چدو ساریہ بلوچاں وتی ماتی زبان پا دل یک دومیا داتا گو آ زبان رکھیں تل بلوچی گیدی قصہ بلوچی تاریخ بلوچی بطل بلوچی چاچ بلوچی زبان شعر و شاعری گیدی شعر و شاعری بلوچاں وتی زبان سینہ بس سینہ یک دومیہ داتا کو منتقل کنان و پیدا کن تو انچو 1000 سال ساری بلوچانی زبان سینہ بس سینہ پیدا کن تو گار نبوتا گرا یہ امید کنک بیت کہ مرچی کے لکھو وڑے تو کا اتکا اگر رسم الخط مارا نیستن مارا کہ ماہی اندو دمگا نشتگیں ماوتی واجہ وط نہیں کہ ماوتی رابندہ بگیشینے پاوت یک لکھ وڑے بگیشینے بلے بلوچ لکاریانی بھی شاباشیں کہ آپ بلوچیا لکھو نویس گائن اور بلوچیا را شریں پیمیا داشتا بلوچی شاعراں بلوچی ندکاراں آیاں پا بلوچیا مزنے جو دے کو تک آیاں سلامی مننے ما
کہ آیا وتی ماتے زبان رکھنے کے واسطہ ارچ وڑے سختی سوری چو سہد وڑا وتی سلیں بیماری ہے ہم پروانہ کو تک پر بلوچی زبان و سر چمگا و آئیے رابند ہٹ دے گے خاطرہ بلوچستان ہے دوئیں بلوچستان ایرانی و پاکستان بلوچستان بیوان ایچ میں تک حلق نیشتگ تر تاب کو تگ مردمہ چے کمک لوڑ تگ و بلوچی زبان را چتگ و یجاگا کو تگ آئیے کارانا سلام کرزیو انچو سید گما دگے واجہاں بازی محنت کو تھا گوشہ کے مقصد اشیں کہ زی ہزاراں سال سینہ بسینہ بلوچی گار نبو تک مرچی تو واجہانی برکتہ کے لکھ گئے کلم چیرات کا تو امیدیں آگار نبی بلے شرط ہمیشن کہ ماں بلوچ و کاسکار وانندہ طبقہ وتی ای عیب مکن کہ بلوچی زبانہ وانگ و گوشگ عیب بھی بعد ما لوگان تو کا گیشا چے گیش بلوچی گپ بھی جنے اور بلوچ وانندہ مردم بلوچی لکھ وڈارا بسی کم اور آئیے لکھ کے واسطہ جود و کوشش بھی کنا وتی چوک کو مردماں بائدیں سوجم بھی دیاں اور بلوچ کے تنظیم ہستا اکیڈمی ہستا چاہاں چے آبی بلوچی نے ماں مرچی ای دورہ گلوبلائزیشن ہے یہ دورہ کہ زبانانی سرا بلائیں اثر کپگائیں بائدیں وتی حلق کو دمگاں وتی اکیڈمی نے ماں بلوچی وانگے سنٹرو جا پچ بکنا تاکہ بلوچیں چوک کہ مرچی انگریزی آرا میتگ میتگا لینگویج سنٹر ہو مختلف سنٹر پچ بتگا تو اسکولاں وانک جاگیا وانے بہ گئے وہ انتظامی و دفتر و کارگساں ہم انگریزی استعمال بو گئے تو اسی خاطرہ بلوچی زبان رکھنے کے خاطرہ کہ مرچی دنیا یک میتگی جوڑ تھا تو بلوچی اکیڈمیاں بلوچی تنظیماں بلوچ ذات و ادیبانی سرا درستاں چے گیشتے ذمہ داری کے کہ بلوچی وانے نگ و بلوچی گوشگے بابتا بلوچی آرا بلوچی نیما زبان نیما توجہ بھی دیاں شما منت وارن شب چرا کے دوست سنگتان شما شب وش بات اور صوب مراد بات روشن سر چمگے امبلو بیلو وانو کے گوارا تکبر پدا پر میرے سلام چنور گنا گوادرا اے بن گپ سرا کہ میں گپا ہے تم گلوبلائزیشن اور ماتی زبان حوالہ اگرچہ ردی بیت من درست امرات واجہ وانو کے گواران چھ پہلی لوٹا اور ہمیں گپے امیدواراں اور آچاراں کہ شما منی شرگداری کنے شرگداری یک بلائیں چیزی ہے بھی نہیں پر یکی واسطہ سر شرگداری کنک بھی شرگداری معنی شر کنک یک مردمیارا سر سوچ کنک یہ کمزوریوں نزوریاں کشک بلکہ یہ معنی نہیں کہ یہ غلط گوشگ ہو غلط رواق مردم میں گپارا غلط سمجھا کہ یکی شعرہ مرچم کمو شرگداری بھی کن تو کمو یہ گپ بھی جان تو مردم یارا غلط زورا بلے من ہمیں بار بار ہمیں گپ مدام دل مانگان تو لوٹاں بھی کہ ہر بن گپ سرا کے گپ بیت اگر نزوری بیت لفظانی یا ملیکا و مراد و مقصد کہ یکی آئیر اتفاق نہ کن تو دوست سنگتاں چی ہمیں امیداراں کہ اگر اتفاق نہ کنن تم بن گپ سرا او یا لفظی و گپی و انچی بھی کہ زبانہ چی ردی در کے ہم آئیر راست کنا ما راچاراں دوست و امبلانی یعنی سر و سوج و شرگداری کہ تو او دومی ہمیں گپ سرا ہم ماں چشمہ چے ہمیں امیداراں کہ ای بن گپ یک مزنی پراؤ شادگانی بن گپی کہ بلوچی زبانہ عالمی سطح کے گلوبلائزیشن بہ گئیں یا دنیا مرچی یک میتگی و حلقی سرب تک آئی آبادی چیز بڑھانا تو میں سجیں چیزاں سرا اثر انداز ہوا گا چاہیے چھے ماوتی زبانہ چو رکھی تو کت کنے ای حوالہ بائدیں سنگت ہوتی عیال و لیکان درشان بکنا تاکہ مادر زبان گیش و گیوار کنگا آئیے رکھینگا اور میں شمیں جو شریدار بھی ہوتی ذمہ داریاں چھے ماں سمجھکار مبی اللہ باوٹے شمیں شپ وش بات ہو صوب مراد بات